Militsiyanın hizmetkeri Samat Erkinbekov. Siz жаңы закон боюнча жерге түкүрдүңүз. 5500 сом штраф төлөшүңүз керек. Түкірген үшін бе? Ооба. Закон ушундай байке. 500 сом дагы. 5500 болот да. Мен, дача бар ма? Дача жок да менде. Не аласың ба? Кандай алсам? Дагы жол түкүрүп койсуң. О? Жакшы алыңыз. Апа, бұлағын мұз деп түшкілей ме? Мейлің, тұрсам барып кел. Мақұл аға. Жүргілі бас, мұз деймін. Ай, көчөдөн деген түкүрбөгүлө. Түкүрсөңөр деген 5 миң сомдон ыштырап экен айна. Моога түкүргүлө. Атаң иштебесе, атаң иштебесе, менин пенсиям эмнеге жетет? Ыштырабы деген 5 миң болсо. Бирөөлөр эле төлөнүп калат, башкаларга төлөнбөйт. Момун илип алып туруп, ушуга түкүргүлө. Уктуңбу болдуңбу кетип калайын. Мояка түкүрө көргүлө, моога. Жерге түкүрбөй, а? Ой, сосуп коймойм. Мақұл апа, Жерге түкүргүлө. Бас. Eşke tüküreyinçi. Tükürme cut. 5500 kim tölet sana.